seswe sikokele nduna yesizwe umlando wakho seswe umlando wakho seswe nduna yesizwe umlando wakho seswe sikokele nduna yesizwe umlando wakho seswe. Singabantu banye ekugcineni kwakho konke sazalwa ngamaqhawe ekugcineni kwakho konke sazalwa ngabantu abalengqondo ababecabanga ekugcineni kwakho konke kumele sikhumbule ukuthi sasingasoze sibe lokho esikho khona nga asizalwanga ilamaqhawe esikhuluma ngawo. Asibingelela uMathule Broadcasting Corporation igama nguThulana kwaNkala. Bakwethu namhlanje ngililethele induna yesizwe ubaba umbusi Chief Dakamela. Sizothanda ukuthi sixoxisane naye lana kuMathule Broadcasting Corporation sithole inkulumo zangaphakathi. Baba Dakamela siyabingelela baba. Sibingelela lathi baba Nkala. Sibingelela abalandeli beMathule Broadcasting. Sibingelela nje isizwe sonke lapha esifela khona ekhaya, sibingelela endaweni zonke nje emakhumbini amanye omhlaba. Siyalibingelela ngomoya omuhle. Siyabonga kakhulu. Namhlanje hayi eqinisweni kuyinjabulo ukuthi sithola ithuba elihle kangaka, ithuba elingakaze livele ukuthi sikwazi ukuthi sixoxisane nani. Mina luqobo lwami kahle lapha engaqala ukuthi nje ngilibone. Ngangilibona nje bomabona kude kodwa ke ngesikhathi semklomelo kaDakamela. Athi hawu uyiwa uDakamela lo. So mbone ngathi kungaba kuhle masingaqala lapho. Ngemklomela kaDakamela. Ukuthi iyini yaqala kanjani. Siyabonga. Masikhangela imklomela kaDakamela lokuthi iyini ngingayidefine mina kodwa isinjenge bathi proverbial elephant where abantu can define it ngendlela ezihlukahlukeneyo. Omunye ngayidefine ekhangela umboko, omunye idefine ekhangele umhlubulo, omunye idefine ekhangele impondo zayo, omunye unyawo, omunye ekhangele isisu. Abeseyidefine ngendlela ezitshiyeneyo. And ngokukhula kwayo over the years mbone ngathi kuyavuma ukuthi siphikisane ukuthi kanti vele imklomelo kaDakamela yini, ngoba omunye abekhangela umboko, omunye abekhangela isisu, omunye ekhangele lokho akukhangeleyo. So we deduce into ezitshiyeneyo ngemklomelo kaDakamela. Kodwa ngizazama nje ukuthi ngichasise ngamafitshane. Imklomelo kaDakamela is an appreciation award event, which is also a cultural event. So iko sisitsho sithola sisithi ubuntu isintu sethu. Bese sike ukutsho laphana ukuthi ubuntu yini. Ubuntu imkhubo esasiyenza yaba iculture yethu. Ubuntu bethu ikupha, ubuntu bethu iku-appreciateana, ubuntu bethu ikuhloniphana, ubuntu bethu kuyikho konke okusakhayo. Nxa sizizwa, nxa sihamba siziqhenya sisithi silobuntu kuyilokho engikutshoyo. So sasisitsho ukuthi ubuntu isintu sethu. So our culture is our humanity. Ukuthi ngendlela esiziphatha ngayo. So uzananze ukuthi ke imklomelo kaDakamela is a cultural event, kodwa phakathi kwayo uzathola ukuthi siyabe appreciate abantu abenze kuhle ezigabeni ngokuchiyana kwazo. So yathi iqalisa ke iqalisa koDakamela kuyikunanzelela abantu abenza kuhle ezigabeni
kodwa bengananzelelwa ngokwenza kwabo. Uthola umuntu evala mhlawumbe indonga ezifuna ukudabula umgwaqo kodwa abantu bethi kumbuya hlanya. Abantu bengamthathi serious ngendlela kumele bemthathe ngayo. Lokhana kusenzana kumenza ukuthi abe discouraged ukuthi aqhubeke senza. So sabe sesinanzelela ke kulabantu uthola usobhuku osebenza kakhulu kuhle. Omunye uthole kulamasobhuku ke aholayo, lamasobhuku angaholiyo ngenxa ukuthi i-entry system yakhona kula lapha esuka iphuze khona. Kodwa uthola umuntu ezinikele emsebenzini wakhe lanxa engahole ekwazi ukuthi ungusobhuku. So sasithi no, kubalekile ke ukuthi abantu bonke abenza kuhle uthole umntwana upasile, uthola kulo teacher anti yakwazi eMathebeleland uthola ukuthi i-pass rate yakhona i-low. Kodwa uthola umuntu echayile labantwana abachaya ama-A abanengi. Sathi ukuze abantu laba beqhubeke besenza lokho ngoba yizi izinto esizidingayo, yibo ubuntu bethu. Ukusuka umusebenze wenze something for a community ungacelwanga, wenze something for a community kungela muntu othenza kubhadala. Sathi yizi izinto ke ukufanele sizi appreciate lezi. Ikho ke saqalisa ukuthi no as appreciate nini abantu laba. So yindlela eyazalwa ngayo ke imiklomelo kaDakamela uku appreciate abanye abantu nje normally akade bengeke beba appreciate abanye abantu. So kwakhula ke kulokho kukhula sabe sagcina sibonthi no kubalulekile ke ukuthi njengoba iDakamela ingaphili in isolation. iDakamela iphila lezinye izigaba, iDakamela iphila labanye abantu. Uzathola ukuthi umuntu oncedisa koDakamela ayisuyelwa koDakamela, thothi ngePlumtree, thothi ngeCholotsho, thothi ngenye indawo. Ngabe senginanzelela futhi njengoba besikhuluma ngobuntu bethu esithi isintu sethu. Ubuntu bethu ubuyenzwe ngendlela leyana ukuthi umntwana wonke ngomzali wonke ku community. Umzali wonke ngomntwana wonke ku community. Sase sinanzelela ke ukuthi uthando, appreciation, ukwenza kuhle knows no boundaries. So sase sikubona ke ukuthi we cannot confine ourselves ukuthi appreciate umuntu wakoDakamela kuphela. Kodwa kulabantu abaningi esisebenza lapho, abantu abaningi abancedisayo, abantu abaningi abenza kuhle futhi lezigabeni zabo zona lezi mhlambe omunye ngathi ayisikho koDakamela. So sasiqalisa ke ukuthi we also saqalisa ukuthi first ring nje yabe ngabantu bakoDakamela khona phandle, i-second ring ingabantu benkayi khona phandle, i-third ring ingabantu nje besizwe saseMathebeleland. Kodwa khathesi over the years ilokhu ikhula, uzananze ukuthi last year ize yakhula yaze yafika estage sokuthi bes appreciate abantu abasuka kwaZulu, appreciate abantu abasuka kwaNdebele South Africa, appreciate abantu abasuka eZambia lapha. So ilokhu ikhula esitshengisa ukuthi isile international face, isilokukhangela labantu abangesibo benkayi kuphela, labantu abangesibo bakoDakamela kuphela, labantu abangesibo beZimbabwe kuphela, kodwa labantu abangama neighboring countries zethu. Okutshengisa ukuthi into yakhona hayi uNkulunkulu siyambonga kakhulu lamathunga kithi kukhona abakuphoseleyo ukuthi indawo zethu ngoba kuyaziwa ukuthi koDakamela kusenkayi, kuyaziwa ukuthi koDakamela kuseMathebeleland, kuyaziwa ukuthi abantu abenza umcimbi wona lo uphumelele ngobani. So kuyasiphakamisa lathi khona khona. So ngingathi ngamafitshane ke isikhule okwezinga lona leli, isuke from lapho esuke khona isilaphe khona ke namhlanje. Ngizathi ngime khona lapha ngoba ngiyabonga kakhulu njengoba nje belibona ngiyabhala manje ke isimanga ukuthi ngiyabhala ngizwa liu-answer umbuzo wami ngisakubhala la. Kodwa ke imiklomelo iqale nini mali sakhumbula? Imiklomelo khathesi njengoba siku 2025 ekade senza ekade sithi thina i-third event or third year. So ungangokuthi iqalise ku 2022. Isibrandiwe. So yenza every year. So yenziwa every year. Iqalise ngo-2022. I-next izobe nini? I-next year ngo-April from mhla ka-3 up to mhla ka-6. Okay. So i-next event isuka yabe ngomhla ka-3. Njengoba besitsho ke ukuthi yabe ngomhla ka-3 usiya mhla ka-6 ulama activities ahlukehlukeneyo
esilokhu sisawahlela esingeke siwabambe sithi leli lalokhu kodwa silokhu sikuhlela sifila in emalangeni lawo esesiwaqambile from mhla ka3 kusiya kumhla ka6 njengoba bengisitsho ukuthi kulama activities omunye njengoba sifanisele endlovu ukuthi omunye uzabe ekholisa umboko omunye ekholisa umsila omunye ekholise indawo ezitshiyeneyo uyabubanzi kakhulu umcimbi nalowo ngendlela esikhangelela ukuthi kube iyona so when ububanzi bakhona awudipendi kithi kuphela udependa kuwo wonke umuntu ozizwe thintekile ngalowo msebenzi so ngibona ngathi ke iyo duration yakhona lo mcimbi uma lichaza imiklomelo kaDakamele ngithola ukuthi isikhulile njalo seli involve mhlawumbe ngithi sizwe sonke kambe kungabe kukhona elingabe lingafisa ukuthi abantu baphathise ngakho noma konke kulungile kulanto elidingayo nayi siyabonga kwesinye isikhathi njengoba libuza lapha kungumsebenzi obanzi uthi ukuthi imiklomelo kaDakamele kodwa it's just a branding or a brand name for umcimbi nalo upackage ngalolo hlobo kodwa insika zawo isizwe nje sonke insika zomcimbi lo ayisimi ngedwa kodwa insika zomcimbi lo nguwe lami labanye kodwa kakhulu bonke abazizwa belothando ngento leyo ngakho nxa sithi siyacela ukuthi mhlambe njengoba umcimbi omkhulu kubalulekile ukuthi sincedisane sixhasane kodwa siyabe singacelanga kulo ongawuthandiyo umsebenzi lo embona ngathi ezinye izinto ezibalulekileyo ukuthi sometimes ungathi siyacela lalwana ongathandiyo umsebenzi ongekho kuwo uma uzophendula izinto ehlanye engasicela esicelane so esikhathini esiningi siyabe singacele kuwe ongela thando lento siyabe sicela umuntu onozwisisayo ukuthi kanti yini leyi isiza ngani isisa ngapi so ngingathi mina ebantwini asingeke sithi ukuthi sifuna isweets sifuna isawudo sifuna ichukela kodwa njengoba bengochasisa ukuthi ungangendlovu nxa sikhuluma ukuthi kuhlinzwa indlovu amadoda asukuma umuntu ebuyele ehloka omunye ebuyele okhapi yakhe omunye ebuyele embazo yakhe omunye ebuyele omganu omunye ebuyele amanzi omunye ebuyele isawudo omunye ebuyele lo mentshisi omunye ebuyele enkuni omunye ebuye nje ukuthi uzagoqa lapha encedisa ukuhlinza so angeke sikutsho ukuthi kuwe babankala sifuna into engaka kumbe kuwe bani sifuna lokho kodwa njengoba kumsebenzi obanzi embone ngathi sonke sikukhangela ukuthi udingani nxa sikhuluma ngamalanga usuka ku3 usiya ku6 kudingakala into ezinenginengi sibili ukuthi kufunakala isichebo ukuthi kufunakala isawudo lona leli ukuthi kufunakala ichukela lona leli ukuthi kufunakala isinkwa sona lesi okubaluleke kakhulu kufunakala wena mathupha ukuthi ube khona lawo ube khona emsebenzini nalowo lawo uzophathisa sizoxoxa ngoba umcimbi lo kakhulu also injongo yenye enkulu is to provide a networking platform othengisa amanzi oshoda ngezivalo ehlangana lezivalo ozavala amanzi akhe so yindlela esami ukwenza ngayo ukuthi si network sisizwe sibonane lapha engishoda khona lawo shoda khona so ngingatsho mina ke kakhulu ukuthi kufunakala ama ideas njengoba sisase ku stage esinje sikhuluma ukuthi mhla ka3 up to mhla ka6 kufunakala ama activities yini wena embukeli yini wena nkala oyabe uyicabanga ukuthi hayi sibone ngathi kungenzakala so
sibona ukuthi umcimbi lo ngaphuma so ngoba ukho perfect kodwa imibono ngokuchiyana kwayo yiyo operfectayo yiyenza umcimbi ube ngcono so ngibona ngathi ke ngamafitshane kungaba kuhle ukuthi abantu njengoba sisase stagini sokwakha umcimbi lo okwakhathi esingeke sicele South angeke sicele ini kodwa okwakhathi sicela ukuthi imibono ithini singenza njani laphana senze njani laphana lokhana singakuthatha ngapi lokhana singangakuthathi ngapi so yimibono nje esiyabe siyidinga kodwa nje nxa sithoke sisondela sizafunakala isichebo nxa sithoke sisondela lizafunakala isawudo nxa sithoke sisondela lizafunakala endlovu yona le engikhuluma ngayo ngoba la isichebo so yeah kuhle kakhulu like lona umcimbi odlule ama activities abekhona imapi njalo it was over how many days this year umcimbi odlulileyo ubuyi 2 days and a half maybe ngifaka njalo okulama activities aqalela ku schools innovation program ekade challenge abantwana ukuthi beyenze izinto be-innovate even izingoma inganekwane ezikhuluma ngokuthi singobani sivela ngaphi kodwa bengapheleli lapha siya ngaphi uzananze ukuthi kusiba labantwana benza inkondlo abahlabelayo abenzani so kusiba le competition ethile njalo kodwa ku schools innovation program bese ngafuna ukuphelela khona lapho kodwa ngenxa yesikhathi esayingeja ngazi izikolo yikho kwasenza saphelela ukuthi kube iarts kuphela and heritage but khona kakhulu kwakukhangelela ukuthi nxa kuvuma benza ama innovations sibila serious where we can then exhibit ama innovations ona lawana abayenze kuhle sebewina kodwa uzananza ukuthi this year babe khona basincedisile ukhona osincedisileyo i-company eyinye pharmacy but I think i-Royal Pharmacy esincedisileyo ukuthi sikhiphe ama prizes eyasinikeza $1,000 eyinye eyawinayo yayisuka koBulawayo enye isuka emakhaya khona phana abanye bathola $500 nabanye bathola $500 yabisisukume indoda futhi yakoNcube yezwa la iqumba twekesa isizwa abantwana labana abanye bekhuluma ngabe qeda ukuchaya inkondlo emnandi yabiphosela futhi 1,000 just imagine isikolo sekhaya saphuma senze $1,500 lesi sinye sakubulawa saphuma sile $500 so sikhangelela ukuthi this year sisiya phambili kube ngcono kube kukhulu because the moment singaba award njalo meaningful vele it does not mean anything so kumele ukuthi abantwana kade sibecanga ukuthi that we want to be part of umcimbilwana that we want to compete that ngenxa yakho nalokho abantwana bayabegolekile kakhulu besithi hayi thina sifuna ukucompete kodwa besithi bayacompete bayenza izinto zakithi benza izinto zesiko babazazi ukuthi bangobani baziqhenya ngokuthi bangobani this is one of the activities besilabantu abahlabelayo abasuka endaweni ezichiyeneyo besilama programs yachiyeneyo including ibush dinner esabalayo abanye abaningi abazange bebekiyo bakhutheka sibili ngoba babengakwazi ukuthi kule bush dinner bayibonela ema-picture ngiyabaxolisa shwe akukuhle laphana ngayibona impilo yabaxolisa sibili kakhulu ababengeke but siyafisa ukuthi next day bebekhona sasiyenzele nje esifuleni sethu but next day sifuna ukuyenza bebanzi siyitshayela phakathi kwaChangana phakathi so logistically it's challenging kodwa sizazama ukuthi iphutshe in one of the days is a 3 to 6 kumele early 1 kube lento njalo so sabale kwakudlala idivision 1 kai FC o Highlanders iBoso 90 babuya la bazodlala kwadlalwa yawina well kumbe ukuthi inkayi yayingiwo yawina i-tournament yakhona but ngama programs ayenzakalayo wona lawa okunye ngezwe abanye bekhala ngakho but sasila ama push message therapy silezi stress nje sometimes uthi ungahamba emgwaqweni enkayi sometimes uqathekile ukuthi umassage njalo so izinto ezazisenzakala zona lezi so kuyikuzama ukuthi sibe lento ukuthi nxa ubuyile kiyo uzizwe lawe ukholisile
njengoba kade sengikhuluma la uyezwa ukuthi wakhutheka kakhulu uyazizwa ukuthi wakhutheka well sasilama speeches first day sabale lama awards esasinikeza khona locally second day sasinikeza khona sesihlanganisa internationally and nationally ama awards akhona so ngingathi ngamafitshane ngamanye ama activities ayikhona nxa ngikhutha amanye sonke ngomcimbi wethu siyawasiza xoxela nti awakhuthela lapha because umcimbi womkhulu ngangikhangele isifuba sendlovu abanye bekhangele okunye okunenginengi but we had people even ku community khona phansi ababepheka even izitshwala. I remember one or two babesithi ukuthi hayi mina ngiyenze $800 ngama event yona le 2 days yona lezi which also means ukuthi even local economy is being boosted khona phana abantu uyasuka echaya imali ezwayo so khathesi since sakhomfa i-status ukuthi sokuyi-tourist destination leyo sesiqalisa ke ukwakha ama-roundabouts abantu sebeqalisa ukwakha ngathi ngama-Airbnbs but oku-cultural ukuthi nxa ubuyile lawe uyazilalela khona ukuphosela okuncane umuntu uyanesalela enjani siba lokhu expand well futhi akuvalelwanga umuntu awukhandelanga ukuthi umuntu awodakamela kuphela lawe enkalo ungeza usitsho uzoyakha around that yakho eyodwa kumabili hayi so hayi no siyabonga kakhulu hayi ngoba umuntu mayebhekile akubona kude ewubona umcimbi uyabona ngempela ukuthi hayi kuhlelekile i-organization it was on a different level. So ke hayi siyabonga kakhulu njalo siyafisa ukuthi undlondlobale uqhubeke uye phambili kakhulu. Baba Dakamela sesi bukile sabona ukuthi umgubho wenkosi uMzilikazi uyadlondlobala uyakhula kakhulu emhlahlandlela bese ubhekile ayinathi lapha eUK hayi besinawo nje sibonge kakhulu ukuthi belizile lina ngokubuka kwenu umgubho wenkosi uMzilikazi kufika mcabango bani kini ngawo lo mgubho ngiyabonga kakhulu nxa ngikhangela ngomgubho kaNkosi uMzilikazi omunye waqoqa isizwe lesi esethu saba lokho esikho khona esesilokho esitshengisa ukuthi siyaziqhenya ngalokho esikho khona nginanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi wenziwa nguMzilikazi nginanzelela ukuthi wayemkhulu kakhulu uMzilikazi ufaniswa lazo izindlovu zona lezi kade ngikhuluma ngazo ukuthi umsebenzi wenziwe omkhulu kodwa ngibe sembuya ke khathesi njengoba simcelebrate njalo unanzelela ukuthi ucelebratiwe eUSA ucelebratiwe eZimbabwe ucelebratiwe UAE eDubai ucelebratiwe Australia recently and kuzaqhubeka ku celebratewa ezindaweni ezitshiyeneyo unanzelela ukuthi kutshengisa ukuthi isizwe sikaMzilikazi siphumile sahamba saba sendaweni ezitshiyeneyo ngezizathu ezitshiyeneyo futhi ezinye ngezinhle ezinye ziyabahlukumeza emoyeni yabo kodwa abantu baphumile kodwa okuhle kakhulu ukuthi uMzilikazi kaphelelanga lapha esichiya emhlabeni kodwa la khathesi umoya wakhe nanko usuqhubeka susakha futhi sizwe ngendlela ephezulu kakhulu ngoba konke lapha nxa siphembe indlela sisithi celebrate inkosi uMzilikazi azibuyele emasisweni ngitsho ukuthi hayi kade sazisabuya sazilinda ukuthi zibuyele emasisweni sesizilanda kodwa kuyinto enhle kakhulu ngoba nginanzelela ukuthi abantu sebetshengisa ukuthi hayi uMzilikazi wayemkhulu and siyakhothamela emsebenzi ayenzayo so ngibonile i-turn out well lapha eUK ibinkulu kakhulu ibinhle kakhulu abantu bebuyile bevunulile bejabulile bethokoze kakhulu ngibonile eZimbabwe futhi abantu bebanengi kakhulu ngibona ngathi ama numbers wonke lawa
ngabreak ama record asikaze siwachaya ama numbers wona la UK asikachaya eZimbabwe asikachaya konke even eUAE eAustralia mbona ngathi ama numbers abo aba aloke rise significant aloke rise significantly so nanzelela ukuthi khona ukuthana kutshengisa amandla kaMzilikazi uMzilikazi wahlanyela intanga intanga leyana isihlahla asosihlahla nje kodwa isihlahla somkhomo sikhulu kakhulu ungasiyeyisa nxa usibona sisahluma sisincane kodwa nxa usibona nansi embona ngathi labantu bayasibona ukuthi isihlahla lesi sikhulu singasiyeyisi singasidelele asisihlakulele nini asisithelele nini mbona ngathi lokho esikubona khathesi asikaboni lutho isizwe sesakhana sesibumbana njengoba besitsho ukuthi ubuntu bethu yiso isintu sethu uzabona the more celebrate siba ngcono in terms of ukwenza izinto zethu and ngeculture mbona ngathi singadevelopa izinto eziningi because city we are now developing culturally ngoba iculture yethu ibilakho konke okade kusiphilisa singabantu so nxa sibuyela siziphatha ngendlela uMzilikazi kaMashobane ayesikhalela ukuthi siziphathe ngayo mbone ngathi konke lokho ukusikhalisayo kunye mbone ngathi ngako usikhalisa ngendlela esiziphatha ngayo uMzilikazi ayefisa ukuthi siziphathe ngayo konke okunye ngabe kusihlupha ukuthi asiphilisane ngendlela okumele siphilisane ngayo uzabona lokho ukucicha sibuyele esintwini sibuyele ebuntwini bethu sibuyele ezifisweni zakhe uMzilikazi so mbone ngathi imicimbi yonke leyi ayiyenzi kuphela culturally kumba isikhulisi kuphela culturally kodwa sinikeza ama economic activity opportunities zananzelela khona eUK bantu bebe showcase izinto zabo abanye bethengisa abanye be networker betshintshana ama numbers betshintshana ukuthi singasebenzisana sonke bathi ngikhuluma ngokuthi omunye ulezivalo omunye ulezigubhu kodwa omunye ufuna izivalo kumbe omunye ufuna izigubhu abantu they get that opportunity ukuthi behlangana njengakhona apha eUK lasemazweni nje amanye ngathi ngifika ngezwe abanye bekhala ngama shift ukuthi nanga ama shift esibulala kodwa ngibe senginanzelela ukuthi those opportunities utantu behleke bedle ngoludala becule bekhumbula ukuthi bangobani kuyababisela ngoba these days kulama issues to do with psychological issues mental health omunye umuntu khona phana uyabomsize kakhulu ukuthi afike khona phana omunye uthola ukuthi becabanga ukuthi hayi mina impilo yami sendela kodwa efika khona phana bese bonke there's a lot that I can give empilweni leyi kusabalulekile ukuthi ngibe khona so mbona ngathi ngamafeature uzangincedisa nxa kuyabe kukhona mhlambe engathintanga khona but mbona ngathi imicimbi leyi iyasakha isizwe ngendlela uMzilikazi ayefisa ukuthi sakhiwe ngayo hayi kuhle kakhulu mbona likuchaze ngendlela enhle kakhulu kodwa ke njengoba nje kuyizinto umgubho ozoqhubeka ngeminyaka libone ngathi singenzani kakhulu lana eUK okuyikho singakwenza ukuthi ukukhule futhi ngoba abantu baningi kakhulu la ukuthi uma bengabuya bonke noma nje angazi ngithi i1/10 or whatever ngagcwala indawo enkulu kakhulu so singenzani ukuze abantu bebuye bezibandakanye emgubheni wenkosi mbona ngathi lisenyaweni oluhle mina ngoba nxa sikhangela khathesi sicompare ngengeza uchairman ekhuluma kwenye think ebonga lapha nomsebenzi wenzakala omuhle watsho yena ukuthi thina vele besingakhangelele maybe 1000 abantu or 800 ikolibona lewo libe ngakayana kodwa samangala sibona 2000 plus okutshengisa ukuthi kukhona okuhle okwenzakaleyo kukhona okuhle elikwenzileyo ongakuthi mina ngikwazi ukuthi lensele kodwa lingaqhubeka linyathela khona lapha ngade linyathele khona lisenza lokho elikwenzileyo umnyaka nalowo esidlula kiyo kumbe sikuwona lo mbone ngathi kungenza kube kuhle singabe siupackage ngendlela kodwa isiqokoqela sendaba ikukhumbula ukuthi silandeni
emcimbini enje. Yeah. Silanda ukuzokhumbula lapho esivela khona. Yeah. Silanda ukuzocelebrate inkosi uMzilikazi. Silanda ukuzophilisana sisizwe sibonane. Abanye dala sagcina nokubonana sitama 25 years singabonani. Khona ukukhana kwaziwe kakhulu. Ngingabuye mina ngingudakamela le ndaba zami zenkaya. So sengi-address indaba zami zenkaya. Ngingabuye ngingunkala sengi-address indaba zomuzi wami konkala. Ngingabuye ngingu-chairman sengi-address indaba zami zakoSibanda. So sibe kwazi ukuthi sonke silenhlupho zethu. Kodwa size lapha ngendoda enye enkulu kakhulu eyakha isizwe lesi esikaMzilikazi. So ngibona ngathi ngamafitshane singaqhubeka sikufake ngohlobo lona lolu sizikhumbuze ukuthi kungani sisenza lokho esikwenzayo. Sikwenzela mina yini? Sikwenzela wena yini? Kodwa sibe kwazi ukuthi sizenzela sonke. So si find that common cause, that common goal. Sibe le objective efanayo ukuthi sizo celebrate uMzilikazi. Kodwa sizivuselela sizihlakulele ngibona ngathi yumquba wethu ukuthi sizikhumbuze ukuthi singobani. Owakodakamela siza kubona, owawonkala siza kubona, kodwa sihlangane ngomzilikazi. Okay. Hayi. Kwezwakala kakhulu. Abanye abantu banokuthi into zamasiko emazweni ziyasisiza ngani. Kodwa ke mawubheka ezinye izizwe ezifana namaNdiya, izizwe ezifana namaChina, izizwe esehloniphekile kakhulu kodwa seligcinile isiko kakhulu. So kithi njengomthwakazi isiko lingasisiza ngani ngoba umgubho nawo is part of that isiko. Ngiyabonga ngalombuzo wakho. Kule mibuzo elula kule miyanzima. Yabona ichurch. Yabona abafundisi. Yabona amaprofeti. Nxa ufuna ichurch ukusize isakusiza. Nxa ungafuna ukuthi kusize ayisoze kusize. Bese besitsho futhi ukuthi ungayithatha idonki kumbe ibhiza uyelifaka emfuleni kodwa uthi linathe angeke linathe. So umuntu ongabona ivalue esikweni uright. Umbono wakhe yinto alayo enhlizweni yakhe emoyeni wakhe. Asingambambi kumbe simbone kubi. Ngoba sonke lapha esikhona asiqalanga silithanda isiko. Kodwa kukhona okungaphakathi kwakho okukulayithayo ukuthi sokuyisikhathi. So wonke umuntu ongakaboni asingawarini ngaye kodwa simodele isiko lethu ngendlela ezakwenza ukuthi lalo ongakaboni ebone uncedo lwakhona. Singazama ukuchasisa explain ukuthi usizo lwamasiko iluphi. Asitshengiseni usizo lwamasiko. So kulezinye izinto ezingadinga ukuchasiswa kodwa ezidinga ukwenziwa. So there is no need ukuthi thina sithi sichasisa ukuthi isiko lingamncedisa kanjani. Isiko lisincedisa kanjani. Kodwa there is need ukuthi sitshengise ukuthi isiko lincedisa kanjani. Sitshengise ukuthi isiko lisiphakamisa kanjani. Uzamnanzelela ke umuntu la echombuluka esebona ukuthi hayi but into le ngathi ehamba lapha ngingachasisa ngizaqamba amanga ngingachasisa ngizazama ukuconvince ezinye izinto azila need ukuthi siconvinceane zidinga umzwangedwa wakho. Nxa singu3 asambeni singu3, nxa singu4 asambeni singu4. Uzananzelela ke ngithinte ngapha eBhayibheli leli. EBhayibhelini kuthiwa kule ndoda ekuthiwa uGideon akwawumele bempini. Kumele bempini laphana bathi sebehamba bafika ukuthi asambeni empini lani izakamisa sukuma zonke basukuma abantu abaningi basukuma. UNkulunkulu athi ayiGideon hayi
abantu lokho hayi kunengi kakhulu akuyenza ukuthi uhambe labo abantu labo ngawina labo impi benje bazazijodi babawena impi leyo kungayisibo ngicela uwenze enye into ubabuza ukuthi bangaka abafuna ukuhamba ngeqiniso abangafuniyo balelungelo lokusala basala abanye wahamba futhi phambili athi hayi lokho bebanengi kakhulu yenza so wenza futhi khona lokho basala abanye wafika kule engibona ukuthi abantu bayakwazi abanengi kodwa ngicela ulokhuze futhi abantu labo bathi benatha amanzi abanye banatha so abanye banatha so abanye benzani bathi bonke abanatha ngendlela le ngithi ukuthi i-wrong abasala kwaze kwasala amadoda angu-300 wabese sithi asambenini esithi ukuthi abantu laba singahamba labo bebanengi kangaka bazazitsho ukuthi yibo abawena impi kodwa isibo abawena impi impi le iwinwe yini so kwakuyikutshengisa ukuthi akula need yokuthi sizame ukuconvince especially nxa ungasuka enhlizweni kodwa yonke into kumele suke enhlizweni uzazenzela wedwa uzanqoba kungcono sihambe siyi-300 than ukuthi sihambe siyi-500 labantu abangafuni ukuhamba kuzaphambanisa into le esiyenzayo kungcono emkubheni kaMzilikazi sibe ngu-300 than sibe yi-3000 labantu abangafuni ukuba semkubheni kaMzilikazi kungcono ukuthi sibe ngu-300 sibe semkubheni kaMzilikazi eZimbabwe labantu abafuna ukuba semkubheni akusisizi ngalutho ukuthi sibe labantu abangu-3000 bengafuni ukuba semkubheni umuntu lana nxa esuka usuka lobubi usuke sithi angidlanga usuke sithi bekukubi laphana usuke sithi bekukunje kodwa thina nxa sihambe ngenhliziyo nxa kungela kudla angidli kuzadla omunye kodwa mina ngithi into yakithi ihambile so yikho nanzelela ke ukuthi ngenxa ukuthi sihamba labantu abanye abangafuni ukuhamba uzathola ukuthi izinto ezinhle esizizamayo bona bazibona zizimbi ngenxa ukuthi bayilaba abanengi abacelwa uNkulunkulu ukuthi ngicela ubasusa abantu laba mbijana uhambe lalaba abazwisisayo ukuthi umsebenzi lo ndibizile wona ngowani bayinqoba impi so asingeke sinqobe kumbe sizama ukuconvince abantu ukuthi isiko lingancedisa njani bazazibonela ngoba impi nxa isiwiniwe si-celebrate sisonke nini bayi-celebrate bebonke amadoda abuyela kumakhosikazi abo abantwana babuyela ebazalini babo kodwa kwaba kuhle kwaba nje okay hayi kuhle kakhulu lichaza ngendlela enhle kakhulu ejulile baba Dakamela nje ukuthi silugoqe uhlelo lwethu kungenzeka ukuthi kukhona elingabe lithanda ukuthi likudlulise esizweni uthola ukuthi mhlawumbe angizange ngalibuza kodwa ke into ephakathi kwenu elingafisa ukuthi lidlulise esizweni yilo ithuba leli engilinikeza lona ukuthi lidlulise no siyabonga baba Nkala ikakhulu bona ngathi kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi sibonge isizwe esikhathini esiningi isizwe esikwenzayo under ama circumstances ahlukahlukeneyo abanye basendaweni ezitshiyeneyo kodwa izinto esesenelise ukuzenza sisizwe mbona ngathi kusetshenziswa sibili kakhulu ungananzelela abantu have managed ukwenza ezinye izinto sometimes ungazekelisa lenkayi uthole abantu bayakha sibili kuhle lapha lalapha kodwa sometimes kunzima ukuthi umuntu access ngoba silokho silendaba yethu lana emboni leyo sibili kuzanywa khathesi think is bafuna ukutshaya 24 kilometers yomgwaqo wenkayi but konke lokho kunye bakwenzile before kube lemizamo yona leyi yokuthi kuchaya 24 kilometers yomgwaqo wenkayi which we appreciate sibili ukuthi kwenziwe 24 kilometers yomgwaqo wenkayi
sisithi ayijawe okuzwayo yeah ngoba just imagine ukuthi imigwaqo njengeyasecholotsho, imigwaqo njengasenkayi, imigwaqo njengeyelupane nxa yonke ingabandle. Yeah. Just imagine nxa senze lokho esikwenzileyo under ama circumstances anjengokungabi lo mgwaqo, singaba la umgwaqo singenzani. Ngike ngathi ngikhuluma lo moya ambassador weChina the other day kuthiwa Scholastic wathi yena we have a Chinese saying which says if you want to be rich, build roads. Just imagine ukuthi nxa singaba la wona lo endokubiza ngithi ngumgogodla wentuthuko. Ngibona ngathi indawo zethu zonke zingathuthuka and abantu bengenza better than what they are doing now. So ngiwesembonga nje ukuthi uyabona kuyabanjwa lapha kodwa sibe sesifuqa sisithi hayi akudonswe ngamandla. It's long overdue. Akusetshenzwe ngamandla, it's long overdue. Kodwa ngiwesensitsho ke ukuthi siyabonga nje isizwe ikakhulu ngemsebenzi enziwayo. Mbona isizwe siyaphuma uMzilikazi Day, isizwe abantu bebaningi kakhulu, which is amazing. Support was amazing. Ubone khona phamazwe UAE, UK khona lapha, Australia, indawo zonke. Mbonge futhi ngendlela isizwe siphume ngayo sizosekela imklomelo kaDakamela ukutshengisa ukuthi we are heading somewhere. Kodwa emfisa ukuthi esizweni ukuthi nxa uvunulile ugqoka ibhethu lakho, nxa usiya emcimbini kuMzilikazi Day, nxa usiya koDakamela, zenzele wena ukuthi ngiyenzela mina, ungathi ngiyenzela ukhawulisa ubani. Tabalayekile obani yenza into uzenzela wena, olayeka uzalayeka. yeah So yinye into emfisa ukuyihlanyela esizweni ukuthi whether sizondile ngendlela esizondekwa ngayo, whether sithabile ngendlela esithabe ngayo, yonke into leyo esiyenzayo sisakhe isizwe senzela thina, asenzeli bani, asenzeli ukukhawulisa abantu, senzela thina. Ozakhawula uzakhawula, ozalayeka uzalayeka, kodwa thina senzela thina. Nxa ngivunulile ngiyenzela mina umoya wami ngaphakathi, ngiyenzela mina ubuntu bami ngaphakathi, angenzeli omunye umuntu. yeah So let's be proud of what we are doing, but singenzele ukuthi senzele ukuthi ubani ehlabeke ubani, asibeni proud ozahlabeka uzahlabeka, kodwa singenza ukuthi thina sithi sifuna ukuhlaba ubani. yeah Akulanto okuthiwa ngiyokukhawulisa ephumelelayo. Ngibe sensitsho ke futhi ukuthi sisizwe siku appreciate nini khonokho. Ngibona njengoba ngike ngathinta ngokuhlanyelwa ukuthi uMzilikazi wahlanyela. Ngike ngathi ngithinta kwenye indawo ukuthi kuthiwa ngenye futhi Chinese saying ngimfuna ukuthi izwakala. Kuthiwa khona if you are planning for a year, plant rice, and the China will plant rice. If you're planning for 10 years, plant trees. But if you are planning for a lifetime, plant ideas. Embone ngathi yikho kwenziwa ngama forefathers ethu, yeah yikho kwenziwa ngomzilikazi, bahlanyela ama ideas, bahlanyela ama ideas of ubuntu, bahlanyela ama ideas of ubuzwe, bahlanyela ama ideas of ukuba i community, bahlanyela ama ideas ukuthi appreciation and love knows no boundary. Ikubona uMzilikazi eyakhe isizwe ngama tribes achiyechiyene. So khonokana ngizinto omele sibezazi ukuthi nxa sifuna ukuplanela for a lifetime, let's plant ideas. Ama ideas azathi ama next generations enelise ukuvuna kiwo. Khathesi sikhumbula uMzilikazi kunje, simkhumbula ngalokho akwenzayo, simkhumbula ngobuhle abenzayo. Lokuthi nxa ngizwa ndile mbijana ngithi khona xa si celebrate uMzilikazi sizibuzani thina. Nxa sikhangela impilo yethu khathesi sizibuzani thina. Siyazibuza yini ukuthi nxa singafa thina these generations eziphilayo khathesi sizakhunjula kuthwe hayi babekhala
sizakhunjula ukuthi hayi babekhumbula omzilikazi, sizakhunjula ukuthi hayi babekhumbula loBhengula, sizakhunjula ukuthi wena. Siyazibuza yini ukuthi i-history khathesi ingabhala isithini ngathi, sizaphuma kuhle yini emabhukwini e-history. So ngibe sengi-encourage ke ukuthi njengoba siqhubeka sicelebrate omzilikazi, sivuselela isiko lethu, asingakhunjulelwa ukuthi savuselela isiko kuphela, senzani sisuka lapha abasishiya khona abadala. Kukhona yini okuzasala abantu abethu besithi we are proud of this. Ngoba abantu abethu won't be proud ukuthi sasicelebrate umzilikazi, sasicelebrate uLozgay, sasicelebrate uLoBhengula kuphela, kodwa thina senzeni. Kwesinye isikhathi ngibe sengisitsho kodwa ngiyabenzama uku-encourage ukuthi sazalwa ngamaqhawe. Ngibe sengiphinda futhi ngithi ukuzalweni ngamaqhawe abantwana baziwa ngonina. Sizalwa yiwo yini amaqhawe lawa ayesenza izinto zonke lezi ayezenza isizwe size sifike lapha kumbe mama yibo abakwaziyo. Ngikhuleka ke ukuthi nxa sizalwa ngamaqhawe, let's behave like amaqhawe. Amaqhawe ahambe thuza kuphela, ahambe bangumsindo, kodwa anakana. Amaqhawe acabanga, amaqhawe acalculator, amaqhawe ale vision. Ngibe sengicina ngalokho. Sizinduna sinje sazalelwa ngikho khona lokho. Ongenza onkala kwelilanga ethi yazikani vele ngokuphonga ufaka sesiphonga ufakele ukuzinduna ngoba abantu bayakhuluma bakukhulumayo. Kodwa ngibe sengisitsho ukuthi lapho kwaqalela khona omzilikazi bengakathathi ubukhosi, oChaka bengakathathi ubukhosi, ubukhosi busaqalisa lapho baqalisa khona. Akula umuntu wayezalelwe ubukhosini. Kodwa kuyasikhumbuza futhi ukuthi amandla aphiwa umuntu ephiwa ngabantu, okutshengisa ukuthi amandla asebantwini, okutshengisa ukuthi inkosi ngabantu, okutshengisa ukuthi induna ngabantu, okutshengisa ukuthi umuntu ngabantu. Bese kusithi ke ngiyivala abantu babona ukuthi asingeke sihambe singela mkhokheli. Abantu babona ukuthi sinjalo singela mkhokheli, asikhetheni phela ubani ulama characters right, ulalokhu. Yikho kwazalwa ubukhokheli bazalwa njalo. Bathi sokuzelwe bunjalo abantu labana kushuthi wayikhokhele kuhle, base besithi into lezaba ngiyosendo. Nanko thutshu sesikhona thina ngenxa ukuthi abantu bathi into izaba ngiyosendo, bathi sazikhethele sokusiba yimi ibe ngiyosendo. Then mina nxa ngibuya sengikhohlwa ukuthi abakhokho bami bakhethelwani. Ngibe sengikhohlwa ukuthi ubukhokheli sabuthola njani. Ngibe sengikhohlwa ukuthi yini edefine ubukhokheli. Ngibe sengitshela ukuthi abantu ngabami, abantu ayisibo bakakhokho, abantu yibo abanikazi bobukhokheli, abantu yibo abakhethayo ukuthi nansi umuntu ozasikhokhelela ngendlela ababekhangele ngayo bebona izinto ezazenzakala. So ngibe seninanzelela ke ukuthi nanko ngiyinduna ke namhlanje sengikhona, kodwa kukhethwa ngamina, kwakhethwa ukhokho, kukhona ukhokho ayekwenzile. So ngiyafisa ke ukuthi sibukhokheli sonke sizinduna singamakhosi kube yinto ehlalisa engqondweni zethu. Uzabona sizahloniphana, uzabona sizahlonipha abantu ngoba sizakhumbula ukuthi ukukhokheli lowo sabuphiwa ngabantu. Namhlanje ngike ngaba khona eParliament. Sisenza itho bengichasisela lapha eUK Parliament, besichasisela ukuthi kulesikhathi I think uKing William wangena khona ngebhiza ku-House of Commons, I think House of the Lords, wafika wakhuluma into kwaba lesivuwo lani bamiswa ubukhosi base-England. Ngoba sokunegotiate ukuthi hayi ndoda ngendlela ophiyeva ngayo ubukhokheli lobu nxa sesibubisela kanje
ikubona ubukhokheli lobo sobu ceremonial kulokuthi uqhubeke kuyi absolute monarchy. So kunenge sesikwenzile sibukhokheli sizinduna sinje okusenza abantu befeel ukuthi kodamandla lawa asezinduneni unnecessary yini. So kubalulekile ke ukuthi sihlale sikhumbula ke abakhokheli ukuthi kumele sikhokhele kuhle. Kubalulekile ukuthi sihlale sihlangane labantu kanti silikhokhele njani. Abantu besichasisele ngama engagements abalulekileyo wona lawo. Kumele sikhumbule ukuthi sibukhokheli ngenxa yani, ngenxa yabantu. So njengoba yakhitshwa ke uba absolute kwawukhipwa in check ngenxa ukuthi singaba lobukhokheli obunjengathi ubuduna sizitshela ukuthi sibakhulu kakhulu kulabantu. Vele asisoze senelisa ukuthi sibakhokhele, especially nxa singela vision, especially nxa singela lokho kwakhethelwa okhokho bethu, lokho kwakhethelwa abasizalayo ama forefathers ethu. As long singelakho vele amandla amelanga sibe lawo wonke, kodwa kumele sibe kwazi ukuthi siyasebenzelana labantu, sibonisane labantu, sikhokhela abantu kumele besincedise ukuthi bengasi singabakhokhela njani, ngoba bakhetha okhokho bethu ukuthi sicela isikhokhelele ngenxa ukuthi sibone ngathi wena nkala ungasikhokhela ngcono. So sakukhethela for those purposes. Njengoba semfika ke khathesi sensithi ukukhala sami isicathulo, kodwa ngikwazi ukuthi okwanikeza amandla okukhalisa sami isicathulo yini, ukukhala sami yini isicathulo. Ngiyabonga abankala, ngibonga abalandeli be-Mathwelen Broadcasting Television and isizwe sonke nje jikelele. Ngibonga ithuba lona leli ukuthi nje sixoxe. Kubaluleke kakhulu imihla nje imisebenzi eliyenzayo ukufinyelela abantu, limeka sure ukuthi liyakhipha yonke into, liyashare yonke into ukuthi sizwe sibe kwazi ukuthi kwenzakalani. Muhle kakhulu umsebenzi eliwenzileyo even kumzilikazi Day UK. Sifuna ukubona ukugijima kweminyaka umzilikazi Day eZimbabwe. Siwunabe umsebenzi kakhulu. Hayi ngakho nje ngithanda ukuthi ngibonge. Sibongile kakhulu baba Dakamela. Sibonga ukuhlonishwa ukuthi lisivakashile lapha emsakazweni. Siyathemba ukuthi nangokuzayo uma silicela sithi sicela ukuxoxa nani lizokwazi ukuthi lisinikeze ithuba. Sibongile bakwethu, siyathemba ukuthi lizwile ingxoxo, ingxoxo ebimnandi kakhulu. Siyathemba ukuthi sifundile okuningi kakhulu. Njengoba nje sesishilo nje uba uDakamela sesivele samfaka stage sokuthi masimcela futhi ngokuzayo asinikeze ithuba. Siyabonga kakhulu, sizomletha. Siyabonga.